pite tuni tarik som na khat February 2026 ni khu hin nitin thusu TP media akonin ga ngai khomu hi TV letan boina chungchang so sang sa lo ninga kene bi in timna han nei thu tunai cha a litan sari khong boina chungchang chu so sang sa lo ding le ki kang se na aun na dingin Kuki National Army bi kene bi in nge na han nei in tuni nisim som lekhat February 2026 ni khoa kene bi in thusu bol na chun letan thusu chu mi phapep kina na kun su hin tul sung thil su hi ti kalwala chalsa loading a hi ativin zallenam ki ka boina banga aki ke le na hi le gen thaina le boina asan sa ding a hi ativin hi keno kene bi in thusu bol na chun Indo Burma gamgia Chassad khu tangkon hon hal ha ding agu nu chu akive thijingin kene bi in pupa gamle amite ven jingding a hi tangkun le Kuki jatle namte ni Burma azong chengkhom thon a hi in cham ta a ki gui zop na chu jatle namte ni dinga apha pen hiding a hi ati ki hotna le me ki hal na ho apanin su tang anga ye ati na chung chu nuwin Christian jatle nam hi na a de umlo ta thilsu su na dinga thlepla a umlo na diwa khichi theiwo angai dan thu an seivin hi Kukizo tribe hodinga center in peace deal achaina sim ko na hitai Manipura BJP makaina a government ki tundo to thlonin Kukizo te ding peace deal hi center government in achaina asim ko na hitai akiti na hi The United Expression iti chungchanga achisa ni simko February 2026 ni khuwa thusu obol na achun ichi deal kisim ding hi achisa hapta sunga Nagaland gama tribe git ho chen district group autonomy kipi dinaginga Eastern Nagaland People's Organization ENPO kiloi khomna to center in kino to na anei Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA tabang hiding a hi akiti na hi Hidil pi na dinga center in kitep na anei je a Deputy Chief Minister nem Saki Gen pan na a Kuki MLA thomin Yumnam Khenchan Singh makaina government azok mo hi akiti na hi hinla peace deal hi Ongthong ding Hubei 2026 Manipur Assembly election voting kipebeb ding a hi akiti kinin a hi peace deal hi FNTA to kizoi a hi le Constitution Article 371C noya Hill District ho hi eima ki vaipu una autonomy sunglepa ya thunaina financial autonomy le ki vaibol thunaina administrative power kipiding a hi Ichidil chungchang achin achai chu suspension of operation so group soto talks kinai na ho a ki seijinge akitiki ni na hi Ichidil no ya hi state assembly framework no ya self governance thading a hi in chule tingthang gama misim population chule agam pudung zia sumle pai thlen khen na ding a hi in chon lekhan local custom dung zia legislative power khle khen na zong thei a hi in gamle go chunga thanei na chule to mun job ho ven bit ding thanei na ding zong sei khom a hi akitiki nin a hi separate administration nge na kine hi sublit thei a hi lo je in hitawang peace deal hi san thei a hi tin Kuki group son apomwe tin no na ki sei kinin achisa kum 2023 chun deal khat kinop tu na ana umin boina chu ana su hi le soikane jong ana umding a hitai tin MHA Ministry of Home Affairs official khatnin thusu sei danwa kunin ki sei kinin hi Tuni chun Ministry of Home Affairs MHA Northeast Advisor dingin Ajit Lal thendo ana hitan amahin AK Misra panmun khel ding hitai tin Ministry of Home Affairs akon chun thusu hongkini hi Kamzo
Kamjong district nga Chassad boina thua Eastern Kuki Chief Association EKCA Tangkun Civil Society Organization CSO Kamjong le Kuki Civil Society Organization CSO Kamjong ho changin tuni chun DC office muna joint meeting ana nevin hi hichia aki khopna wachun Mr. Lakishan ngamsa kasung IS DC Kamjong Mr. Tolu Rocky MPS SP Kamjong Colonel Vivek Tripathi SM Commanding Officer 11 Assam Rifles Chassad chule lamkai phabip injong pan ana lovin hi ama ho changin akyo lana wachun district sunga peace le harmony phate maintain bol lo akho dan le district danga ki boina hzia aumnaw district su kha sa lo na ding ho ana sei kho movin hichi chungchu na hin Chassad le Kamjong area ho thusu ho social media platforms dunga share le post le loading hichihin ahlanga thilphalo su na dinga kuna I chanham ahoi bit ding hi tin kilulna kinei ho hi phate mipi in azui dingin chitengle zabol na ana dei divin jangpa ho ki VP administration Eastern Kuki Chief Association EKCA chun thusu ahin bolin hi tuni ni khu tarik som le khat ni khoyong chun Chassad khomite khosung ada hla na ho wa athil lo ho chu anakil ho pan kita ben khosung mi ten Chassad gam kai sung hi kuki chen agam thing sel hi jong la sungko tangkul ho bolom la sunga hi amun jong hi agam hla in gawil wa ding jong akoi koi dinga ha san nangchela del lut na thei mun jong a kit lo hi tuni disi pa to Kihouna ho hi ate achi hla ta ba a hi le security zala ven bit na ngal lo le ipi kisai wa nga hi ha sa hi bowe tin agama ku na hungjam do ho chun tuni chun thusu mi ho ko ma ana savin hi Manipur Chief Minister Waihim Chanin Kuki mite bita infal kopi hung thei diu hi ti chu Kuki History and Identity Protection Committee in ana pompi tapu win hi chi thu hin tuni chun thusu an bolobin Manipur Chief Minister Yumnam Khen Chan Singin infal kopi a Kuki mite bita hunglut thei diu hi tai tia asei chu aki pompun jani nisim som February 2026 ni khochun Kuki History and Identity Protection Committee in thupun an bolin hi separate administration nge na kinai chu Kuki mi ten akidin pi jinge na tiwin hi nge na kinai hi supulit hi ka sia free movement loading popular government to sat na kinai loading chule Kukilan le Manipur boundary buffer zone Khohtah ki zui ding hi tiwin chief minister thu se hin nge na kinai ho su chaw na ding chule Kuki jat le nam sunga kibung hian na simding ki ko na anein akila tiwin separate administration nge na kinai hi Kuki mi ten adin pi jing dingin kets IPC in nge na zong an nei kitwin hi Manipur Chief Minister Waihim Chanin tuni chun Jiribam achi in Kuki zo le marlam kai ho aga ki mopi in chamna thu aga thang samin hi aman Jiribam aga wil hi May 2023 galkipa na ku na Manipur Chief Minister in aga wil na masat pen hi Hiamchan chun Jairal Puk pi khuzong aga wilin hichimun hi 2023 thubui la ya thubui na pen khu a ki he in ki hal na le ki tha ki mat na khu chu a hi in chi khu achu zo hin mar khu a achi kinin mar ta chanu zo sakim in jong aga wilin alim jong aga thame tin thulu chun sei ki nin hi litan sari khong le vela kho akuna hungjam do nunaw chapong ho gel kho na zala kangui khosung wat wa na kun thilelo neilebo chule sumle pa hin tu do ho zo si chunga kangui women welfare organization ten ki pa thu an ki phongin
gamle na ma dinga ki phal na kham hin tu do ho chule ade a nu thingnei chong le achapa chunglen singsik kangpopi wat number 14 ni nu chan adukan hona kun athil zo hon chapang bon kengko zau na abora ni a hin tu do na hon chunga pathinin phathei abu wa abana an tu pe theina dibun jong ki pa thu an seiwin chitengle civil society organization ho hian dang ami mala hin tu ho chitengle ho bunga ko na hin tu ho zo si chunga ke ww hon ke pa thu an seiwe tin heni khongsai secretary ke ww in thu su an bolin hi Kuki student organization Chuchanpur district chun tuni chun Ukhrul district sunga Kuki le tangkhul Christian ho ki ka ju khamna akuna local ki boin ong so do na chunga thu su an bolwin hi hi thua hi kesu Chuchanpur district in mi pi te hi to ki saya boina so lo na dingle social media bandan mi pi te athip na divin nge na an nei win achung chunin Chuchanpur district sunga tangkhul Christian ho chengzo si jong chamle lungmonga om na diule ki chatle hoi satna a om lo na divin tiam na le nge na an nei naw thu su chun asein hi tuni adingin thu su hin sei na ho hi chan hi sautin hi chan hin chaita hi ti ve